I šta je sve još na srcu? Da, imam još nešto na srcu i još nešto sam izrazila želju podijeliti s vama. Nakon sve proživljene boli i patnje, ali sad moram naglasiti jednu stvar. Sve što sam otkrila i sve što sam spoznala, ni zbog čega moja ljubav i tuga, moja bol i tuga nisu manji. Samo je ljubav veća. S vremenom nije ništa lakše, samo je drukčije. Ali nakon onog, ajmo reći, prvog kruga od godine dana, prvog kruga svega od prve godine dana života i svu bol i tugu koju sam uz to proživljavala, dogodilo se nešto jako lijepo kod mene. Sva ljubav, maštovitost i kreativnost prešle su na pisanje. Ja vjerujem da to što sam napisala se može nekome svidjeti, nekome pomoći i nekome se vjerojatno već svidjelo čim je neko odlučio da to ugleda svjetlo dana. I ja pišem i dalje, no međutim ovako govoriti kao sada, to je nešto što tek učim. Pristala sam na ponudu profesorice Ljubice Uvodić-Vranić kako ne bih propustila priliku ni za što, pa zato ljubazno molim da mi ne zamjerite moju ukočenost, moje mucanje, jer stvarno upustila sam se hrabro u nešto što sam mislila da ja to ne mogu, to nije za mene, ja to ne znam, to je za nekoga drugoga. Pa eto, zahvalna sam svakome ko će to pogledati i najviše profesorici Ljubici na ovoj prilici i Davoru koji znam da je uz mene i anđelima koji su pomogli. A ja ću se eto možda malo i nasmijati sebi, ali zadovoljna sam, šta da vam kažem, najbolje kako sam znala i mogla, pa eto. Hvala vam lijepa. Dragi svi koji ovo slušate, sa komentarima recite šta mislite o našoj Jadranki i njezinom životu.